Jan, ajak aja kata si magawe. Pusing yang jemur aja. Oh saya yang gawe. Ayo tuh. Kayaknya pegawaian. Nah, Oh kau tuh speed tank di Mahai. goblok. Emang aing lala jumbo. Serius ih. Jangan serius-serius, nanti sakit hati. Ngomong jadi siapa? Seru lagi ngomong cuma gelo. Woi dak, kenalan tadi dia doan wae kos suku bebek. Ih, nanti sih ka dieu. Rek ngopi lah. Naon deui sih mah? Kas nu boga duit we sia ngaroko gemungan puntung. Aduh. Awas di kotak teh bego. Nah, bego. Teu deket dengan sia ih. Iya, lain bego yang malah teh kotok. Oh, bego benar ya tadi kotor. Gede. Coba kedeng klaim rasa anak. Teh kotok. Bruh. Untuk tekan cekel kau ini. Goblok. Cuma bego, kusnya teh kotok. Tapi biasaan. お前はもう死んでいる。何？ Action. Iya. Siapa orang ngomongnya? Iya, Ego. Iya. Action. Sia. Sia lah. Kan Anggis ngomong naon ya tadi. Action. Lagi di naon Pak. Micun teks. Siap, action. Woi, dak, kerarawan tadi dia pos tukang cuek. Action. Aing heula. Aing heula geus aing kan sia. Action. Jadi kadang coba orang asaan. Iya, udah. Saya asin.